Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People lambat ka Khasi Student Union Upper Shillong Circle hagano phai sngi jong ka pratarik naitung kiralit panya kendo ya director ka Urban Affairs Department UPK Boro bandawa ban pendu pendam ya ka jingate kular halor ka jing a ya ka jaka sorkar sha utrai ka MS Ashok Auto Service and Partners ka petrol pump barim na Anjali Pump ha nyomer Upper Shillong. Habakran Shikilat Pathai Khubor Ubakit Boklang Nong Plang President FKJGP Upper Shillong Circle Ulaong. Kajingwan ni kendu ki arseng kalong banbut di ni kijing keliang jaka hapadeng ka Ashok Auto Service bat ka sorkar jela da kajing temu bantai ka flyover nadu Sherpi hadu hakmat ka NEFA Secretariat. Ulaya thu ka seng nadu usnam 8,000 arpulai kala pha jing tho syakatnat veterinary. Hendrei ka veterinary kala aitino ya ka jaka syaka Urban Affairs. Kumta ka seng kala ajing tho sya ka Urban Affairs ban pendam ya ka soskular bat UMS Ashok. Malor kata ulaong nadu basdang la pentami ban snara ka flyover ndrei wat hadu menta baladep ya ka 4 lane ru Syamyu Satya ya kata ka flyover kilaong. I'm going to call you yesterday. Not photo. Only photo. This is only photo you. This is side man. Okay. MPI baka jingwani kendu yu director ko Urban Affairs nak liang jungi golong ba banbut dien ya gi senjam gi bala persang ban sim nak surka nak kapor kapor ku mo filatip na do ka snam arjar arpulai nak liang jong ka FKSB ki SU Perselong Circle mila persajur ya kejing ajaka yu wei barjela hangtai po ndrumer kabri ke jaka sorkar ti hadian kejing persa ka jongi kila pensange sipor ti henreikat barang mi gisngi ngi iba kinang ka board ng sorkar kinang persang giwe ba gilat kanti kumdu ban penthami ba ban yalam baklai ba ti de na takadaw bangi mata ngi namar hatuk por ngi lada pajing tho su veterinary minister namar ba kate jaka kate ka ha po ka jingpe jingmi jong katana ri jingri ti hading tu ngi lai ojing tepat bayang tu jaka kila han over no spoka Urban Affairs Department ti de na takadaw ngi wan bani kendu menta singi director ban aisun na jing tho ba nakaliang jungi ngi persajur pat ko mengilakren nadu pasdang kastan jungi pi kalong ikunju kolong ba hakajaka ko mengitip boro ba kate ke jaka ke ba kipenan kam menta yang balaweng sport kadai ke jaka jongka kantonmen buat hadian ba ka kantonmen buat kam asu ya ke jaka pensna terpom lesi gadung kidau gi bagi karan sukar ke muipat ya wangi mla bentukular di handai ke belingo pat bare ba ka sorkar jela meglia kapurung ila dia po bat ka ya pen ngelapat nak jaka jong sorkar jelak jingsha haba kadai jaka jong kantonmen ni sung thu syai nomor balai ketika jaka lalis numpok kantonmen deki babun snem mut ya ka revenue lani kata khajanaru kayo ka kantonmen kapak state government kam yo sinayaru te balai pat menta kencan haba ka kantonmen kam asu ke jaka don ayu selendet kam taman ai jaka yu bom dei utrai muluk bom dei parado persnam jungi dinak tadaw ngiwan ban persya akni kapor ban ngilaong hiru ba yitu ki agreement baro ki balade ban yasoi balade pat ajaka sunu barjela deban cancel no mardor ane deban penduk pendam no ya boro ki soskular ki balai soi da Urban Affairs Department bat kane ka MS Ashok jadi kata ka jingwani kendu jongi ni singi marbalai ngi iba ngi sutu kat kunga jingya jong por ngi iba ki sang ban yalam bakla yu pat ba di bubun ki bentah ya kata ngin karna basai ban pensutu bakala lailam bakala ong ba ban ai ti jaka ban sna flyover ndega flyover hadian meladap mata furlian meladap nyimi isa ti atak flyover la persang ban yalam bakla gini hendak sngi meladap ban ong ba lara ai ti jaka hana onum yok ban tei veterinary hospital hang tei po Perselong kani kadi ke betik ke jingalam bakla yu pat ba i bam tip ai namar ba ke isu jong ka veterinary hospital lasim kia de kinongelam jong ka KSU kinongelam jong ka FKSB wat ki bala song tight route mata la bun snem ban pen urulong kam nei besu jarang khat menta
bat ka pasngsi kalong ba kita ki balai lek bentur hakmat ban penilam bakalai upat ba larang yem ai kani jaka na numio taka veterinary hospital ngai kadai be ka jingalam bakala ki pat ba namar balai ni sutu bapli kita ki benan hakmat nginam sim kerteng ki bakwa dik banio taka jingtrei hang tei po veterinary banio betri taka college lani taka veterinary hospital kendrai ngakwa ban keren nak basai ba kita ru bapli ki hapan sutu sai bagi laisa ilam bakla namar haka praterik ubnai ban riau arjar riau ka veterinary department kala ada penmi ya tendar ban khot tendar ya taka veterinary hospital nerekat kum kan ya tendar bala khot asosiasi banong ba ki babun na ki try muluk kim pot la ban qualify namar ki khot ton ki bet ka mumbot ban ailat ki briau ki banabar ki badon ya ka credential hado rupo arkurur ban snai katai mur ki kontraktor na po kajala jungi kinomla ban tray entai kin sulong tang kinong tray wai bat kinong tray bela nalori ka jaka la ayu barjela ya ka kamru ban tray pat kata hospital kinyo hidu ki barjela ba ki tray muluk kinom dan jing mentoy kendiat ro tidai nak tahu ni persya ban ngilah thok sya yang ni ba ki dei ban cancel mardor la ni ban penduk pendam no hini kisos kular baru ki balai soy pedeng sorkar jela bat kanika MS Ashok Cakmat kajing train ni kalau sange. hadu menta ki empat dia cakmat namar ba hot ni nomlak banlen ha gini kendiat senam ki beladap keladon kejing persang jung itu ki try ki bayo itu jaka bakin peniak cakmat itu kakam ndai hadian ba nak liang jungi lalik ban pensange bat hadian ba nak liang jungi ngila persak ru hak tu sngi balong inspection ka ba phi kum kilat phathai kubor biasa kilang ti nadu to kubor pasang masange biang ndingi senang yo jing tip burur ngim tip hadu kat no kalong besisa bagi don ki ofsaru ki bala persang mencim ki abiang ba ngimtep kadai ne kalaj ba hakas photre ki mat si ki khot biang ya ta meeting ya ki kenhun ki bo fer andre yengi ki seng balang ki klam khot ban ya karan mi thik ya kan ki putar pom isu tak daw ngi ong don ayu halendat tang nang taw wi barjela pi khot meeting di phosien pi penlong inspection di phosien kat ba nam ta ka jing mentoy bat jing try muluk kim sim kia ko mengelakaran naduk basai bana kaliang ka joint coordination committee dan ke FKCP pada ki isu Perselong Sarket ni ong ba ngidang kipinti ba ki babuan ki pat ba ki bayam katahan Perselong ki de ki beri ki barap bat ki beri jingri katnu kan long ke jingkerku lara kaladon lupa ke jaka sorkar bakin set up kita ki plan ki boper mo ki karkhana penmi jingbam ka bagi nong rep kin yo jing mentoy bandi ki mar rep ki jungki pat ki nong ri jingri kin yo jing mentoy ba ha jaka bani thiet kita ki jingbam nam tagi merat ki beri jingri ki la bani ki sniang ki masi pat kun ta ter wat ki siar ru nadu nespo asam nadu nespo bermi katnu kan long ke jingkerku bakra lor gi don po kathai Perselong plus kala dei lupa ka jaka jong ka veterinary department temut ka jing ai pat i kini gi pat ki jaka kalong bela defeat no eko purpose jong veterinary hadian mingi lagi kenu direktor tasngi te ulah supentip ba nakali yang juu nomlak bensim kenu gunung karai nomar lesi kadon ka jing jeruat bat kadon yiru ka presion sejrong ngilak panong mah bikin melak bensim te ngilasu kentu yu direktor bon sim kiai kani benta ban pensngau sai te gibor ki ba hajrong ba kani gri stan jungi bat kani gri jing dawa ka jungi Cuma mau di direktor umbi kasih no kumbang. Mo kajing ai mengandam juki bida katin ka sulap ban sotu ka tu. Hak bidi kata paling ngile ya kani ka benta so kadai ke boong ibeni perlok mo patai kubor ba direktor umdai nak ajak edukasi hendengi submit ya kama merendam dak tin khasi kalong bah hadian ba sorkar jela pi haka arp nyutrik jung yayong kalau ada pas si ordinance pan itu ya kaktian khasi ba kaktian garu kum ko official language ngikwa ban pentikana kan ba hatu kata kajing penbej kajing penmi jong ka sorkar ya kani ka ordinance arajar arpun rio haka arpun nyutrik jung April hatu kadi tamun penbej election na hatu kila teri kampura bat kani kadi ka mat ka bokongsan ka ba ngi kum ka kenhun di si kan ka kenhun ka banikong pan sedang pan penterkam ya kani ka ordinance amar hadu mentangi iba ki notification ki boper ki baju penmi dak sorkar jela ki penmi be dak tin pareng wat hadian bala pas ka ordinance nadu penaya yong mata layak lai panai ready nak tak daw ngi kwa ban pentikna ba ka jingpa se ka ordinance kam dei ban penbi ju pai ba kam dei ban penbi election dei ban le politics ready ban penterkam katkum karai jong sorkar khanang ba ki pai ba nak sinong kenong ni per ki ba kwa pan ai jing tho si bor sorkar kila pan ai tin la jong ki kwa pan pentikna ai kata baka ni ka ordinance ka di penterkam Nakaling jupi bere penestias kan tip kam syai halo kini kam ta. ni sung thu ba ha ka bidai ba kata ka benta
ni nanta ngilaya nadu ki senam ki beladak nadu arjar arkulai ngilaya kendon pekendon amar hadian mengitip bakal ke jeka juk veterinary ngila debi kendu minister juk veterinary hadian ba ngilai kendrom kenram ki bebuan ngila persa apo ka joint inspection timanta ka di kesinjam ka ba ngingin ya swa na kani ka office ka ba yasoi ya kata soskular buat ka ba ay ke jeka lesi ki minister kim ngamtip kindan kim don jiktip lesi di don jiktip bukan bahaya hendai ki basanya ka ya kan ka jing ai waja ka kemut ka debet nak level jung director takrang ki ko apni kendu su director hendai la kapur ka dawa ngin sa sim pat di ki senjam kat kum ka jing dawa jung por